tarira na korata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie. School fees yaito nigere yensekegima rikia omwano bono asebiras bikobwatia eklasi gia playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekia grade 3 asamanke ake simi ase namba 0714038433 gose 0715362175 The Milimani Academy, shaping the future. Onyancha muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wasoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com Voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na Voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Omwanso bwomo Gusii enyagitali ya World Fit Health Center iyego toka imijumu chokisi nigekorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yaito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito karo montage to bisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bwomo Gusii. Buna botambo mwanjumali no maidinari tukuria chumatano botambe ni gotugutwara amangana yegisemi nagiagero maganio nebono ikirase studio asimambi yabone tutudujiri kukwara gisemi cheito ngakitira sorongo rwa Gusii na mangithuju kwanda asimambi yabone ne academician yale obeiro mwalimu asama tukamange obeire lecturer university igona maithego sinabwato manyi obonge baigona aliye kirokyo bogabana ase county ya Kisii wana no mwana siasa ali woneka bwe kitaito chinyinge na bete commissioner ya randi ase county ya Kisii wana mange abwate tujukwana nere ase mambi yabone otwakwara ni obenaintwe tujaka monaye na ndukora monaye ase mambi yabone yono ntora sense mu mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na tonyora Ndizi TV News onya chinga na boto tweet @Ndizi TV News
ekerekerengeri kia utukere ndikire nsagireza gweterase screen igurabu na boto zenga ki oroche abaibori bakorera ngaki ngorero ore goro ye school fees ekera abane bagotomu abana ko moikie school na ande ko maroba kwa monyoroiranire abande bagara batebuna ya tebyo mu wasiri abakane chibese inerengani karo kwano isika kera mwana na ndebosa Bishop na joto tebya yua mange ya semambi ya wana no mujadero chikubwata inse kabisa asensemo yejisemi choshouta na rora asensemi studio ene kuna mali ogine chibicha gocheira senjira ya bene ko majubo na kwanga nikiandike komi obenaintwe mbaka omweri tuma uchumbe yao ase imambi ya boniga asibratu wa mjetu chonsi jina gotebiri Bishop kalipsa asante sana ndugu magoli aso ko ngalibisaga iga indira mugoko mono mo omonene nkwanira mangana yegisemi kiagara na inje no musomi imanyeta mangiro yegisemi na mangana mangire ende ya kijamii biya sana na agrimbe musana makuru bona bote bi manjumori ni ngotori nera se studi kana rutara basi na romaine inje amarieta nani gangoro kwa Josiah biyogo Onyancha nigangi boreira ari bochi iri tembu bumaregwa magena ri tembu location ri tembu sub location magena a division Kenya sub county Kisii county ga chinga jane kirebere bone ni ga menyingwa na ari ngarende no bone miagire wasome division kana somethie miaka 40 igoro 40 years ngamana golitaya ukaritaya kurumu ari mu primary goja pako eregichara egi university yang 12 ngosomi party time ani kinde kiare ngikia ngambo ngosomi online na mbona ngosomi inde chingeigo ngosomi ore chingeigo ngote na set ya matem sense mo ya religion ego dane academician ore ikategori kidogo bega ngakika yosome to ga jidigire ngo bwate inje ni gande omo doctor I'm a doctor in religious matters igambu ate kidigiri kiana kiri nyore tase kinguru kiana ibere doctorate ibere ne yemero honorary yonisa tombwate ekinde kyonsi class imengiete ngasoma kidigiri ngo bwate bisho kidigiri wona gambwate kianda inje no mwalimu nsomerete Bachelor of Education secondary option arts asengora ta mangana religious studies ni Kiswahili ngino mwalimu mu Kiswahili omuyamono korwau edigene tangani yarenge Bachelor of Business Administration ngaja Bachelor of Education ngakora masters in the same in educational management and administration ngasa kusomji university ngenderete my doctorate goji degree wa ngianda wa religion gambwate bachelors is in different areas of religion na masters egire ibere ya religion nani nimbwate masters ende ya gatatu MA in arts Christian counseling psychology kibali mu kyonsi abanda bababwate ubunguvu wa akili musonga wa mawazo kanyaro mungina kubuka mambi so mugaka kwa manyarojira bakado igoro ingentire umwana w'isukuru class ibire hato ingentire ine yaremere monso merete mono nandi nero ngokora mono mona asigikera na asigisukuru asengorangeligwa na ende beside start master siende amangana a family therapy nimbwato bumanyi ubonge mono na handi gande member ya Kenya Association of Counselors and Psychologists emembande maybe on your bishop igo chitigiringi andambwate na handi ngokorande law bishop law under the I'm doing law I'm illiterate when it comes to matters of law. I've been enrolled externally my second year. Yeah. Unyo kitangora igo. Jidigire jago konyere bono. Maito montara bona bishop wa digiri na kianda jago konyere. One ngenda lengo so mki university Kisii University. Inso mi education, inso mi masters class. Nyamira campus, Keroka campus. Bugema University. Onye digiri njiri ongonya. Oja. Igonji wa konyere. Promotion ni na yetu Jones BT Singapore. No mwalimu. Unandita yede pesa ningo li mararengia. Singi ya masomo. Kuru primary school teacher.
C2 teacher mpaka igora ya Apex. Pesa na Bishop ono mbia manaso ikase studio simambi yaboniga to mangto jokwane ro ise micheito ngo gatorora kintu tara ikoro ngwa bete commissioner ya mangare jindemero asika na ndi munangu kwana iga mwalimu ndi bwensi abanso metie secondary school yes primary ikana test akori igira batengo yuna kwana ngo na bare igo na ndi before ndanza college university college yango batebinje ningo asena aruete ngai to motivate my students lakini sasa for max yaya ine koko ngoiga tora bamanyete ngori moguswe principle yane ugema jinho yako kotebi ngoiga tora biasa na bishop ngwa bete commissioner ngoiga tutukwa na mangana education ngoiga ndo ngwa bete commissioner ya mangana yijine Nyamira county ya Kisii erenge Kisii na Nyamira Kisii no Nyamira babwata babo Kisii tu arenge commissioner kianda arenge commissioner kianda tole secondary ojabungwa ya agintole mroid by National Land Commission. National. Twakali kunta byenge very competitive. Gadeni nabo machoke bara bwengima. No mweno mbasa ngo na bona igo yoromo bwe KKDDA. Jamani yeito. Bono gwabeta bwa sesemi twaro liberali ko basi county Kisii anna sendemero. Aba gwakiri bagate abona ayenda gendenere land register. Inkie go jibuna commission. Omwana omindo makori. Tigankwa nega nje buno mu pastor and mu bishop. Without any fear or any iota of contradiction. Kisii egundete. Kisii in terms of land grabbing egundete. Irregularly acquired public land egundete. Niseko kote biakega because this is in the public domain and even some of the cases are being handled at a higher level. Ngeringa ntobwa down Gosongo eyene shanti njebune commissioner odisi ne irire umuntu ayire taka kumubuko ayite doditi we cancel it check commissioner na rengo police ya renge umubuko umuntu imete doditi ekiroga sakawa na ali sabangi na balia round about ya Kisii garia ndi round about ya samote total ere ni bintu nyanjo tindi kokwana is horrible. Uorezi ngumbu ariye kinane ko digere abantu bagitu centro mbamanyete nebi kori bire binge eye itontu abwate prosecutorial powers etu are ko investigate to ere yo mo county governor I implement but he did zero work lakini mungia ba wakiri abande bako mojeria yendo jete aba wakiri abu timbwati information irengi yera kini they are very right. Omuntu yorikorokwa yenda kotebi kwanza before ayenda mukaya ataraja omugere na aringaria omugere nonkwa ngaba gusina byongozi bya gusindi manyete akwa abantu kiteto ndizi sana buri mobomo bakuri tukamukania CID abada otenga tia tumwakaliza asi totebenga it was a mistaken identity mangana ya accusation shortcut tukadiscover ilini kajia kwa abantu na agitaga kwa mugaroyi mukayo kire akamana ko besike sona duzeye kabesika katiringa nyuma taringa ya mukaya ayino muguzi konya abantu bamindo ya nyanju yagundire ebyongozi byarenga nebibe akakora ke buya igo akansaga akababno mogero agetani omogere ayendo kire umanyire koba lihoki yani kubwano yabona noyo I have my intelligence abantu ngumukwana bareraya well abandi bagizina banyara abandi mbaro mekora tari bonzi baraba ya abandi baraba ya tingwa teranga naba ya bari lakini umuroria I support abawakiri ngoba sirore 100%. Pia sana na theka urajuteria abesa na jutiri buna batebigo sali kwarenge ntoitorigererio jime manyete buya mona ande mbwate soft copy na hard copy pia sana bishop ko katura sema yetu polisi tuka kora survey tuka police na CID lakini implementation ndiye kanga because of corruption ayindo toneri mono bishop kwa sensemo yendi jendemero lakini emaite saliore mbato bachita ito jinyinge ko jinyinge ayinondo ko mwalimu no ka bishop yesi na yane kwa mwana siasa kwaliye kerukyo bwa bono enkwana yumra ibwense akwana debna ya western abantu bako mochunga ite kwa nyiwule ayina rongi wete ngire yale korenga naye embe 100% embe na ende nganga tagwa immunity igari kuiwe koti bono iga lakini naje kuiwe koti igara roga ruburai kya wantu kumira koti
there is no criminal prosecution ore se president bono pakaru oro tumokembe tumubikira tumubike koti ini nkwanembe karase bokwabira genuinely and hakuna dhambi isipokuwa kumutukana Roho Mtakatifu. Mungu awesamee ili nkwana kwa nete iranyora na keria kwa nete kerime ya rende bishop na mwana siasa na ngirime yae inano keria kwa nete no kerime yae nkwana line mba kwa nete ekera Kenya ni yae no wande oyo kumugwatia okwananga na Kenya ni company naki kuni mufano umubi kendari kamba umurai Ruto nyasawo mochorete that one I 100% nyasawo mochorete weta akamochora buna akorete akamokora buna akorete nyasaye kana mutari kuigwa akobatika mwakora buna murengerereti keitata mwacha kurira badanya mukurira igo Ruto aiwe amazikani aye lakini kinkwane jinere ojipime ko gero burai nyasaye na romwete ini nkwana kwa netembe omuntu na abo muiti we have the systems airuwe kisheria nimbanga nije bishop na agosire lichi kondiroro tuanze kotebe konga nyonga magoli nanda amete nyonga mupeleke mbinguni ono toko peleka mbinguni bakoira watu wasi mbinguni abantu balenga bakure wasinya kuja kulivasi kose baadaye ngorandi ne jijichera muntu atebanga gakije ndabikire to mugako ne ngati bonga to mwana obolimo ina yetu kibesa ngatebanga nyarebe na rutete nyarebe that's why corporal punishment no anera to igwete byaka ya ruete in our statute books Kenya ni kinse kinde tiko mundu asibumbaisha kiana oyo umuntu geto oirwe rongori unabaga ogirongori na mbunge ingori baga ogirongori ba agende icyo ngikonyande baiti umuswara baadaye hobe makori geite tubosa murai bwenzi tare okara gento keria akorete bobe keria akorete bishop bine mintu twara kwana by the way kirimba bakorete asabu kwabira asingwana jigendete katiyo mbasi mero moja na Kenya kwanza ngakijiro jaye nchita kirikobo aye tatone Raila iganyorete chikuru must have no ikinge have naende njibona umeto murai yoyo Ruto yangu sinywa igindi kibete korete ngiri BBI na kibakorete kigiri angete tuanje ni tuanje tutanja Raila ngo swale serikali buna tali serikali ngubikirwa ofisi ya yaria official opposition kiri baetiri bakorera Ruto Raila bayekuru haye kumusara kimilioni 2 abe muri president kiri baetiri kyarire Samata rawo utai we tadisi kiri yete tekare atokora je gachagwa waya wakachita cho na usoro yamba manye to sura tebete bunda Raila kwa mariga ubasokiri there would be alignment of politics in this country Raila wasoete ime imale asoete opposition ni anda kuri musala kimilioni uzenibere for the sake of the country elimbuya pipia ni nduki arengekia lakini bakangainwa Ruto na lero kunyipinga na lero pingite katibe yebone mweto burai watalita Gerigia etire Raila soete Maria kirete bakunguzana lero ninje Raila kirete kiria ninje ngorete ngake ya siasa aturaya ka we mboyo siasa nonde na ndi tingobori bogaba na makori tingobori bogaba na aisha liko for number 1 hai karambeko porobio number 1 tumete number 1 nyingi o president ya makori tingobori bogaba na senseye lakini nyoro mukungu eita onyomire utanyomiri umubwaka usemuta ubwate chinkando jingia ande taba mugusi yatingo aye makori umwana umuntu mati yangi bona igwete ngeza keria masaja chenda ya Elijenda atadi wika as a president wikangaro kinga ente kinini njengo ke implement wamwira kubole burai wenzi behaja yimba exiting ambasere tingosera na ni mete ngamba konga lakini I have an opportunity to teach my people of Kenya bisho to na sense mai mejandere nze makori kangora bangina bakoreraga togendere na sense makori aye sema jisemi bono ritukuri rero bishop to so sense mai sema kwa beru mwalimu manene ani kwa beru mwalimu asemia ka 40 whatever na ndo mwalimu from all stages yes sir korunasa alipake university so cha kire bishop amangana standards education boniga asorongorwa usi ngerengo kiduranye beke protoko ya asemia well education imbuyere abarimu ngokora barumukia lakini rendete ya overwhelmed abarimu batabasani bana bange secondary na primary abarimu gasi bagokora n'ikibunda no nibunda tekubuguri musiko
wakati iswe kento kende goranga bairu musara na kite gwaka musara tuli bayetu inemi cyando busa bamende du kento ngiri ari aye makori bamende du bishop no buri abantu bono igase na kite sabu goja pesa njiyo nje nawo kani makori pesa njiyo tagisi yonsi yairire esa bari ni madini chinu mwarimu ni madini ne bipesi libu bibire igoto ya kwa ire ga kino ngangu kwana iga bari mu yonyo tu musara ndebi biri byonsi bije kumiru nandi byende tagisi bono oje NSSF mbanya gwaka na bari bono lazima kiri nyumba lazima ngire sera bono teyo onyo muntu akusema nande bono ngiye nandi kiri kuri kiae because okoruka ujigoro awike ko gita akuna juji nyinge abatari kwewa bishop nkimechando geto bwata se ensemo education ni karuka abari mu na gotebia abari mu baito they are hard working lakini ebirasi ebinge they are overstaffed ratio ni manyete ndanyetera kinje abari mu naja ameta abari mu bandebeti n'abadebeti ngana no makori ngabaye ndu kiri wandu ngese this TV kigagi mwari mu tokonya gagi bishop ntuma zo kwana twabutiru ayo mwana siasa ndo mwari mu tokwanirani abari mu baito emechando babwate kirasi kigwenete ko ba anaidi kirasi primary umwari mu wenda somya abana buya bono igabu namanyezo nyetinda iba etakiro ko umwari mu yo mabana 40 nabayo bona abande 80 90 abande kwani 20 no ine barasa ekaro ko somya binde bikurwana kujari mbiri ko igunje ko somya umwari mu rero so bwatoka sangabi abana baya jama kibitabu onye nege songo ko sene sagwa ko somya ata kete yinse sata ma ko bana wakore nanze yinjiyo iko abarimu yes I thank his excellence and his government lakini bari ari igete ili ne drop in the ocean nje buno mwarimu manyete statistics n'abarimu n'abayikizo soma manyete abarimu abakolitaya nembura n'abagukwa nembura n'abakolisa enyi bagende binde byaho giri ni pastures abande bageji ko bakwingenta n'abange bone nambiri e president ya alika eri no embali terigo replace balia inambiri kande eri aya baje bakoro buliri bali taya bali mu at 55 I know there is employment crisis enze yegukwa basike yizuguru bagendenga zugisiye goto de understanding yogo kumya ne ratio ya 1 to 40 tagerego bono hata kwa hizi anaidi graduate de 25 lakini Kenya te 25 35 lakini Kenya tena ndora ikau ikindi developed countries serikali ndo tena kubato kere kibese bwangu just skuru ose konyoru ya gana tato ne makoli nkoruere umatege ntongera ngo teba naki ni serikali nginga free education there is no free education in this country bona mangana capitation ne kana ngoli register statistics yeji umwana akoegwa unabona umwana ebesa kwegu umwana oyo muiba muno tronya bali mbanga libise primary buna baje tokanye beka igabona anda new system yeye awoja kwegu libwe yemo 170 oyimbure primary umwalimu umwana primary ayegwe libumbiri 230 na 8 ine digisa njako gore yemo gosingi that is too little money igitali besa bana kwegu na ande bese ikinjiri kuta mapema abarimu waitogoro cyaje kujya riba ushige sukuru bano ngiye ko yabona useless abani bajandikete ade dicasi bajandikete kagi bajandikete mo bayita bajandikete education officers abarimu yadi dicha ekaro mo education officer agoja bonsi yokorinse ba CEO bonsi bari education officer umwarimu bakaba yarangi kaya gorusi bakaba aba transportation abarimu abane bakari kwiba neba gurusi abana bakabafinya abana karo mu abisagire skuru natagero mu transport ya lakini bona batamu edine era auki afinywe promotion ya bono ubuno bukurumi bana dora de bebe ubuno bukurumi tati corruption bya soda abani bajandikete nge nako te bitata kibesa bijyo ya sport ya activity ga unangu kwana iga umwarimu musaje kutumu kungu edi teacher a dispute ngayangu bano bulimo because amari sasha buntu arana umurobero CPC jakire working party njaro si karu recommendation izita kero chuko tumeka kore ngana ngakyo jiro jina ngakiro CPC CPC engo mwagira ngambu ya mono murai wenze kiagera education
wikeke nchigu at least 10 years no ni yituke ni very overdue kine genta kolekia handi nampongeza however I have got my reservations eku injunu mu educationist na handi bile bibi ndongo somia ekero go change system you have to go systematically ningi nyole Kenyatta kalete free education in 74 Kenyatta senior igaanze tena klasi ngora ikine gente kiya umurai Ruto areta lakini bono uyoro ubube no gukiayereria nonya nimanye tinga Ruto na tebete gente kingiro president ngo kirusio akanyora presa ya chire however igente kiki yana agesomire turu ne gente kiya lakini bono buna bona abana baba junior secondary aba abakandinga ntobaroka junior secondary no tabaroka junior secondary senior secondary rusi erie tombo sai kinde nkeyo abo grade 7 iskuru nyinge na etire abari muna bagonde bina kimoko na ngibina manyete bachandikite naki abarimu babere parakana basomi class yekyo na abarimu abambari properly prepared keita aki abana bari baumire zimeye sebarachi baumire abana bari baumire abarimu abamba manyiti ndo bakosomi mbamanyiti bono jona tu mwarimu tamanyiti ibintu bini biki computer mwarimu yo tamanyiti atagira somi na ande bare inadequate ine tekene babere basomi subject Jones tago tigaga kendo na we street yo buri abarimu bajandikete igabana baido baumire ba grade 7 bari bajandikete ati kama gori abarimu bakorera capitation yo gatesa ini na ande goja too late kali primary yoka gende ki secondary gitoga ti principal nimbwa tabasani imbura tate njera bakorera hono timanyitinga abaraito bwate batahoriri obongo Kenya bwate the best brains lakini ndebo bono whatever they propose asa bishop Onsingo toko majibono whatever they propose bono roje ga sore umwana minto machogu na monyora ali twalenge kubo mangi ngamukwani bono ga kitinkora umu machogu no ne pressure igabekeire my pressure ngro kende gyose the back stops at the head ne tabanga ne roko landu to kora umigwa umugaka machogu mwana minto ga ko legazi under instruction from His Excellency atakala di umwakiro obuteri mutu one kero machogu akoto yabi abayibuli inga no twajibeza ngende school buli bade no bwoba nande bakotongaina amanye dingo tongaina bale omo principal yo for example Kisii school cardinal Onyancha uchi kwa bana kusama gena ngiye uzibeza surprise creditors igorana ngari eta oni no menye deliwo kama botuko za tatu umuyibuli gete tini kugwana seguru eyo abashika bafiki timaisi umuyibuli kuna wikwani umungina no na batu amanyetenga nabo ngwira abana nando mwana azeriku ona jikudebi mu principal muzwa juinga akinkonye namatema chakwa tetenga mwana taberanga mwire skuru amatenga genda macho kwako efisi ngwale kwetoro macho ku ono no roche na macho kutabu atibo benera agasire amubure gategena genda macho ari kuikwani enga wate nango ruzia kole yene igwa mangana manga genderete ayandi ngonyora ndi research ama research that's what I do ono kwanza skuru nkiale kuigurwa aina magoso ngora mu serikali ya KK yeyo ebare ko tumajibeza gisukuru mapema from primary primary ya primary teraje elibodi onza tera discuss parliament ujo kwa nibi yenya bado paka parliament ikukwana yanjira nego zenyekane lakini ndego nyakana because yes the majority ne ababunge bandagole yetete bono serikali yare gotebia abayibuli bayira abana yisukuru bataratuma besa wono bibese binge umubundanga ragati atana narwe e principal pakari means nere abana banyiro ngoli no ndikairo tingora mu principal tingora mu majogu omana wese ngora umu goda ngajiba sijara watu litanga ngibesa kitu mu sukuru ki principal ata abana no musando tata tukwita abana likuba
ibono na bansitega igikwere ndi abana bakera isatu bakairora ibange n'uru bakairora abana bagera bakakotera primary guys isatu mbaje kwata computer giri egakwa ebintu they are good at talking ibaraba yazo gukwana lakini implementation yana kota binga yerengi ya CPC inengi bina ba reduce yemeremo nyeto koboko but one the problem ne linga we don't have teachers who are prepared to implement this system mbayo aina maana ngoteri ke tuendete ngwa bere Charles University na ande sorry to say masole bole I think it is only in Kenya whereby educational matters is over politicized and tribalistic so go siasa nyingi no bokabira yani umuntu atajiwe bintu within his time Giriaro ronyen 10 years in 5 iyetanya alekane education must be divorced kurusiasa kiagara magana yisemderi gento okada mugondo ole mengai ebintu bwenda patikere education is pedagogical teachers abarimu abarimu talikere umuntu rumwarimu na wasa mwe professor rumwarimu you are trained teacher I'm talking of pedagogical teachers who are prepared to be teachers ole professor lakini oro mwalimu professionally tali binde bya siasa bakole atabana batagite sore odo nisemi ya burukani kuna siasa makoli kwanza digambo ongeso mwana uminto ogechi professor ogechi mbu ya mono asoko kwemere mu because I know he qualifies however I have reservation with this politics. A university is a universal body. Okay, that. Turukoje kola ege chichi. Ogechi gare koe wemere mumbu ya mono airu kirivi. Airu turukana. Nadhani ogechi. Nibiki university jese to Kenya. Bonandi umunyamato. Ojini ndo bagusiraro jetu. Ijato no Gusii, Kisii no Gusii, no yo no open learning. Hata we situ we are lucky. The universality of the university. You know, a university is universal. Education in Colorado no agenda America. In due transcript the anega. It is universal to be accepted. Oh no, Ochokole University. Ebebune a cottage. Tinda di 4 muntu mbaba Kenya mbamanyete. There was one university ga anga gigete. Kiwoji mani kyonsi abagusii. Kikuku abagusii. Account zikiraki abagusii. Kirege ndege Gusii bono bari ukwane Gusii university. Lakini ngede jigabira Jones rabakorayo. But that is how it is. They went to go by go. Yeah. Ono ge jaje de no, I know mo India bari go chaga. O mo India aja. What am I trying to say? You want to make them manyete bakini bakwa wako teba. Okay, kiare ko ewemeremo bunanga iwa kani bora live. Returning officers kire kabire ko likwa. Pato muisiko ababikikura. Kango ge kibona ile tu gaki nari enseko kana buya gaki. Bono emufano. Ndumenya kiminja. Okay, ende sukuru ekorokwa omache. Na primary omache no wasomete primary omache secondary omache ukakoro gende college omache university omache kirege ndo omache ukabe vice chancellor omache no tell nobody experience. Education is universal. I can go and work anywhere globally. Kerto andrete go pisho egenteke a president Ruto Gosomo chumbo nde Wednesday they have to bring emotion in the parliament baje njegenteke. Otherwise I was very happy. Umuntu oli omeru oli omusero makaro oli bwangetu abana bakakana Take to Otiambo akaretwa. I will wish Kisii ne ndo nyore tena no mutukana. Dodio ko begende ki una bonne mbuke to kimo Gusii. Bado baden na bono Kisii brasi ne mo Gusii. Tegende to kerusi abana. Yango tabiga. I'm an educationist. And the professors and the doctors in education can bear me witness. In fact, the Kenya bono iga. Ki university ki university.
kakiti kantebe ikomi otherwise we need 5 universities only 5 universities ejinjo sa rusi ororo tiga challenge uno musacho onde asomera dijwe challenge as a bishop kinse muna boindi ba mima ita ba amanyire kinse muna boindi yangu sabu ya boindi sasa numerous a university can have constituent colleges kire supervised by the professor otherwise boindi agenderete they have got institutes you want the Google and onyo kwana ujiboindi kendo Google orore na jire institutes kire managed kiko makabi ejidi lakini kire speciality na hata ni area wano buliriobo tubwata Kenya agaiga maja kutako nyara bweka tutwale a leader president the visionary ki university yamanya kane university yeye ikire speciality na wada bizano kanyiza ine tutwale ki institute open university open university gurende eringete ruto amagisi emi kasemia elimbiyero erina na kolete Bongereza kidigiri ya nembo ata ne ki diploma Bongereza eliye posta bakurika posta na kurubo indi ene genda ujinatika GCPC ekimbosa ene genda kwa deki ya eli ene ngia na bishop ka Elio mate it was against the conventional method of education. Elingia. Amana ya. Na yo soma nyumba kwa mwao. Engwande imente girigiri cyane. Mente girigiri soma. Eleni yawe ya journalism. Digamente. Elia no present yeito. Na Josh digamente. Josh mente nae. Kana kwa ne tiria ya mayuka. Elia no present yeito ka devia. No ani jabo no kana na so no journalism. Akayo na rara. Bishop new model ya university abana kwa kana lendero na kiekaro. Makori. Igento kiri nekia. Ni model ya bana ba organize. Nekia na ndi mbwa salvation. Makori Kenya nense yogukumia. Of course ntumanyeto omwana student yosomera obunyagitari. Surgery, medicine ntumanyete those courses and engineering that are very expensive. Eri yarombuya ende ne yabwa the weaknesses. Abana bare kwa flat rate. Apana. Eri rombuya lakini bona asembwa tese igi nabantu aba however how to implement it you will find abana babataka bagutigwisi kunje nako tebi nje nako tebi but the system ne reta ketego rigeria so nje nako tebi eri rombuya because you have to pay according to unity yani unit cost bama iteke ngwana igeso ngikimba manyete lakini bono makuri ndo baza bakon abana bane ko yole ipaga bai babe ro wiki heto mama tukijuri kintu kiria computer mbama nyiti kintu kiri ku download gari kiri kirito abana bande baje batigwisi ko tari banjete asinginje yo gutamanya ni kintu kiri kwigurege kon otherwise kintu kiri kira kyombuya umuntu okora medicine engineering this you know this science courses oriented technical kiringita kite kibe hakire igoro and it is other ones but the problem in Kenya. In Kenya, you will find even billionaires of this country, millionaires. Bako ewa. Omutako gotigwa. Iko mutaka igono chento kintu yakiro mutaka isigo. Ngiaro koro ndi bishop mutako tati kusikija nere kiringi. Makori. Ngiaro koro. Makori ominto. Tima etinge to ja kurusi. Nyasa to abere. Machogwonyo ngiwete. Kekinde yendara arabe ke gari. I introduce a subject yekorokwa corruption eve in the curriculum koru BB1 mpaka university kiagera corruption it has become a pandemic ngori nangi nanu mwana minto kendiki Mr. Professor kendiki interior ngori na tenga gaki amangana kale gaki nyayo gaki kirase nana bana bidimba na kubuli gamba uri ngaki ya ngimoyera mimoyera police ali ogwa doria mama kiongo otirenge bwango abana baito no bwana na matemo bakuiba aiberwa tomanya ko produce mediocrity corruption bono kendira dete gaminto ya taniri egende godana ebe kwesira basingi ebe kwesira ba curriculum ebe one of the curriculum subjects ebe go so migwa obo kurumi ingi
muna ngochi kuburi kireke kenene yasa kala ngini enye kwa moyo ai gura wana liwana agenda with my running mate corruption one agenda only corruption and it will be a prominence what we call a prominence manifesto only corruption in education sector how it affects humanity medicine only one kibarabara jitoga kibarabara esementi alibuona ka esementi yakoni kwa yeah corruption it has penetrated all sectors of our life kisikuru astijira aswa corruption oburwaire nande bebangi binde bakoiba kero bagure makori mbako bikukwana 8 nkona 4 kwa 6 igo machagonyo onyugwete arete as a compulsory subject from PP1 say university PhD abantu kusemba so abukuze ainongo ono kamigire ngoye kuna bali na ruto igora iweta ata ebiruto ata nga bishop na ata educationist alo tenga tia babeka bahaja bune nduto apuraitiga magoli na abe commissioner aga ingorda ri kimino ne 3 oganga boli omweno egunia kala ndege nyoli ni chafu to uromo ngina gete elise to mo ngina gete nje na bata binu enda moli nje dinjo ati magoli ndakora ndindi ongo nandi kibese na areko generous nandi ndu mwalimu TS ngoli kibese ya TS 18,600 ekinango bambe kemo bishop ebina nakambe komije sini ngwanya kusekana corruption nje ya nani university abana mbaga ndomire kibesa sesimiyane agibasta gaki muri gaki ayende bikindi yonzi gaki basta gaki kibesa iyo pu 80 nje najibwata ngora na muira saba kubana na bade ngaligirelia to mukanse to mde yaya ebizo bende ine kano kwana wewe 80 ense ojidige aye njengo kwana ni nyanya sawo le is my witness God is my witness bishop tusukasi nini kwa jibosio sinto majugara so motumoko sex for max nda ka so ma SMS sibirisa to kwenda ndara so ma SMS yesio oyo njengo kwana onyera Kenya Conference of Catholic Bishops said it opposes the sexual education content in the country primary education curriculum, citing flaws in the curriculum, permissive framing and design. Aba bishop no mai dege egine kimanyida ati na igura zike curriculum ye ne kabwata mangana sexual education lakini mwakande mwadene ndege ekera chikoreta mangana mako aye na maen tiamota biga inje buna bishop Onyancha endo muso na asomire amangana ayo asoboime. Let me tell you, we should not put our heads in the sand. We must tell our people the reality. Makorio minto. Abana aba. Abari mu CRA ingino mwari mu CRA na asomi primary kukia wonchi ukigo baka university. Mbama ido nare ko somi. Omobero oyo ito. Mweta bari mu bande mbanda baba kuoba na bari mu bono. Omwana omanye to omwana omoke. Ngino mwari mu abari mbama ido ko somero omwana from conception. Mnago kina kucha mbamanyite. Chase koro jimba manyite. Ngeno liyoyo maitege ndongira bajatanga kinga te church. Which church? Nyasaye ga toete. God created us in his own image. Nyasaye ga tatonga buno mubeka noye. Let me tell you. Ngeno yo moria ntari gutage bintu bune bibisomigu. But now these are deliberate measures. Ministry of Education. Na abantu bali banjeta abana. Bakoira. It is a deliberate, delicate measure measures we are taking to prevent abana aba from unwanted or teen pregnancies. Ni tuanjani tutanja abana bakode sex ya bero bukima. Nero bakori keri dura bakori mambi ranji na sapa nero bakoria. Libaga abana babagukwa nto banjete. What is wrong? Abari mamaete gosomi umwana eyene mioro. Egasi ye mioro inki. Erine erizo eri asomi sukuru. Nani gosomi tole. Obembole gawo. Reproductive organs. Injo omanye to umwana akovoli motebi the truth. Diko boliyo na kinga mama ngiko begeta. Yanenda ngikwaruzi. Umwana inagora. Uri no bolili. Diko umwana amanye the functions of body parts. As ali bunale
osentiri 2 months ko charia ansiri kumanya musomi igonge konye abana barba kiremenge ikirajigora abana that is pretense nje supported sex education eso migwe 100% mbandu kia go badanga mbandu kia pasta kia even abortion I've been thinking at the university there are situations abortion can be allowed kurujio bolito and there are outside the utopia whatever in the life of the mother we go for the lesser the lesser scene or baba ukubonzi to konyoyo o de lintombire god gide that to logic to bongo ana go to bongo we are getting in all this image sex education as we school properly tikam obosaka no bibia miaka disa kianda nane egasiga town ya bogora miaka 2023 be baiboire statistics na ro statistics ngaki na ro muisonde pepe muisondega abana teenage ko 200 200 something thousand ndiri chiko twarageza ku abana bambuye batabi kunaki ikenge kabaiga libaga what are we like don't know they are doing it unless we are saying tigabakwe tigatotike ndo batebi keronto to jo and very many factors contributing to that so maje semester ndo demokrasi ni bishop engane yero ya mangana pastoring mangana yogo somia bana igoro ya mangana yikanso tebine kanisa nigere ya catholic school ya SDA yani banyo orji chabrini kabisa ngente kebe kwa sesira basi na kero ngaki garanga kiauge makori minto Kisii yeito tigango tai makori unango kwana iga abari mu baraki edi teacher mbamanyete aba education mbamanyete I was never a deputy master or a head teacher and I was overqualified but I could not be given one because I was not an SDA or a Catholic enero ya itire kisemi Gusii no anjiri gizuru ya DP and kwanya aba Catholic bagwira umuntu na aba SDA bagwira umuntu yani amangana ayobo kanisa atoitire makori ndutora abari mu 2020 ningende Catholic school I will respect the doctrine of the school after all sponsors yabangi bakokonya abandi zana baiba marimo iyi school kibaiba umwalimu ole trained properly akwende school ya Catholic sponsored asomi as a teacher etoni teacher tadi kulandiria abana abakodi batinga itokutika SDA ekine kiya sali Gusii umwalimu umuyumu yewe wa teacher osekiru mirangu ngatali waka edide Maria ositali mu SDA ositali mu PH ositali kendoki ono mwalusi ubuno burwaire well ntutakitukana nga sponsors mbaya with their role lakini sometimes some sponsors bagaenda beyond lakini ndero bayire ngora because umwalimu yabadu ni odi sitali yo esgroup na yanjo mission nyabururu eliere fully sponsored ni kanisa eyera mbabu hata freedom to do what they want to do lakini abalimu wa serikali bago yes the government has the powers anybody can go there and over bus program to abalimu abangi igo gichaplain kibera yisukuru sponsor lakini akaro mwalimu areturo nyoro muya no nyoka de dini yete kurugusese mwanjera akonyegeza ku mangana no yo itawo yo inoro ole sumu asali sukuru tatusoma SMS diverisa toka ga bijo sora te anuari me yumoro mboli kalfina te anuari me yumoro video ridi nyaboga te nambu yamona yamwa kwande na mayaga ze gisemzito gisirwe kwenda bible ni wanda te kumia mono ekyagera serikali igekungaina bible na bage baira abana ne besenero kwenda bible mwalimu seli abana Simeon atuti ndo jina olimi yumurobelio asemambi ya aboniga nara kuna Joshua mukaya nera de na bwa kiribiyambi yamano ngwane de bishop aya kwanire na yama nobo maene ekera jiskuru cheito nchira bekeru bese abadu na bakonya kora emerobelio etayo nara gote bana nere Lydia sabosa agote bana injenga kina somete nigo gisemi chiarenge chingia no nyene education officers nigo baga chire barota chiskuru buya konende sikuisi neri bagocha ndogera rika bagocha ebese bapimete go na boigo amen ababe I was with the principals
na baadhi teachers bande dibinde amangana makungu sana. Brighton nimewasalimia, lakini Ruto aliongea vibaya sana. Rameke asiaga tena Ruto na kwande bobe nkwani. Nande ndo baita. Education officer ginto baita na tiambaro wanere. Tari kwaewa. Ministry ndiko ma location. Atiko iba rero nakora raba juniors bae na wagoita. No madima so jukuita abayibuli. Sire ka chini. Oni mijande iru kurugoro. Tikabaru usiong education imfuri. Aba ayibuli baka ni kibeza. Nyaboka tena bwakire bya Ndizi TV bimona sumurobelio kijise micheto jitasiriri ngosiritore oboroso. Amina. Naro tena Kennedy olina tena chisemi mbuyajire kolende merobelie menge nigo yatigeirwe omwiboli tali serikali nigo yatigire omwiboli merime tato mwiboli jandegete gaki makoli bone gankwara corona ya cha makoli gaki baiboli bone gaki makoli 240,000 neziringi ya gure. I was advising some parents baira abana bogandaga sina somete degree ya nebere na usi education baira abana basoma no mboindi will be keeper sita ya bere bobe Esboni Unyongi from Bogi Komu. I support Bishop remarks. He has spoken the reality. Tukondani na mseorechi na bamu abo Felix. Ode na bwanchire nda manganao aya kwanyari. Yase menyete na bantu makuru. Koko kwana. Menyete na bantu. Damakrin nyaboke ade na bwakire Ndizi TV byemona sumuruberio bwajisemi cheito nigere amangana yobosoku ekardo ikase skuru twanyorana nando mwana ngoseri wale. Mwali monne tari gototegerera pi nande nobogima bwakongire. Tige serikali eirani ebinto inse na intutonyora chibesto gwakanira abana. Nande nawe they are the aka abayibuli abo moro because they are citizens. Onyure kamera Bishop. Eyobe abayibuli aba baito na buli bugabana. Inje magori tingo kosera. Magori gana kwa jibasa kona ngirojaga. Ya ngakwargo. Ngejo yengo kwa to kyo tangiri. Esinjo matenga ngojade ngabanda. Ubwata senya semi umwabo. Ewan. Abayibuli baito ngajiko baka omungi Nigeria nanyiwete mama nyomba ale kerema arwarete. Nyoharete mwana wate iri Ndizi TV. Na arigere dini mali. Ikarifa ni witness. Arego tebiga ayatoko ira. I was very happy and she was very open. Mama inginta ire. Mama inginta ire. Ayenguruore. Ayatoko zera bantu. Muboria yo mu SDA. Sasa no mu SDA. Na anda so yanguri mure. Ono corruption ya penetrate. Paka bono. Anyway, tiato chandike kidogo aba Kenya. Mbuya mono ruta irete tokombe. Ego ara kibese kitegete. Achi. Butuko. Kiribu. Bono paka bajirani makori kiri baruete. Paka bajirani wezerase ebango. Aba minister Jaruto. Makori nganyore. Echo pata de guru bilioni. Para bu makatora era. Babude bilioni. Ngai baru uzeti. Njo mwalimu nyaka no ngena somia. Timbu ati no ne gare ko le gari obogotu kanta kabe ngo cyara kegente kebe. No nge gari rinya weka mabuta ya timbu ati pesa. Corruption no borwaire endwari embe no nateba. Di ogosoma ko we korwa abana bali bana sali pre PP1 pake university. Obokurumi no bobe. Obokurumi asinya gitari ebe okoreta manganaya. Obokurumi asijibara warete. Obokurumi asijisukuru. Iga obokurumi in all sectors of our life. Amangana mako Edward Mamanya Diana gaki emeroberi serikali bwate nemiye kolende niye kweba naki ora tebebuna namangana ICT atakira siskuru bandamba bwa systema babwati computer babwa Edward yanu musacha kisikuru kinira maomo aye isikuru gaya sina dai dogoro wajigaje ibinde bigaja ibinde kibari ikibuga kibari yebo computer brebo ebo computer yobo ke chikabe kwesto mwari mudai no yo mumanyete ebiarambe bikaiboro bikabeke chichabu bikoma uriza mahedi abachi babana bajaho kwa jitoi break egento bare gokora kire skuru at least to mwari moyo mwete computer kaki akeigo ayo at least ko sebabere according to the population of the school aso mia babande ngati umungungu
ora omungunde na mangana mago abari muno bari kurasomi kuri tangani makuri bamanyi ibintu bibi banya ko batabata no ni twe to bisho bana to renda sumu to koirana to rena abari mu bane bajana de skuru korwa tumai turigirina unki serikali tegero kora go tomachi bese mapema ekitayo ose neri bago bako nyorwa bogo turina ebyombe byabari byabo kubet nati nguru ngere yabo kebusha kwanza ndamo de mobisho kora bwadira yo ndamo de kebusha nyakane nungu bena bari mu abegeri base bale mari bagiza bodi ngwena dore yono manju muri Ndizi TV ni godore na bisho base mabya bone ngwena dore asentundire ya kabiri toska na Ndizi TV bansu mbuya mono tigato anywa maji no Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rw'ogusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga nichinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etara nende mo Steven captain 001 yesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime ya Ndizi TV kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igokiriche spray paint no chire mbabwate chiboard buna gypsum boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Rumba. Imebubera ya rumba. Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala tupatie kachumbari. Nostalgia emebulera the really rumba nostalgia negentoko igukego so apaka the bone marrow kiaso the DNA you know kere Jumamosi chinsa isano mibere nenusu chamobaso goika chinsa ikomi chamaroba na papasiko the bad Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10 rumba nostalgia emebulera rumba nostalgia utapenda rafiki yangu utaipenda Je,
umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Miyamana mwanjo mariro Ndizi TV akara tuirande kurwa sense merende iyo tumokasini ni mbuya kere bishop bana tuirande miyamana mwanjo mariro akara tuirande kurwa sense merende ye studio akara bishop akara kombone gento gya na kebe kabuye machine amade na mbiye kabisa machine mbiye bishop mbedi oira ndi wekante pia sana miyamana mwanjo mariro akara tuore ime yomoro video tuendete gotubwati asema mbiyo toru kwa na igoro yekise micheito ane asorongo rwa Gusii tamu ya gatoto ya chakire nino jega iga Jacqueline Mokaya adena no ali meyumururi agenda de konyo robo semio byokorwa se bishop adena ga kiti gatubwa neto so mi abana ikiana bu ekebungu ke ankyo firbu nyanumba adeba no ali meyumuruberio simambi ya aboniga Benjamin baswiti adena anapongeza kibindi simambi ya abone bimana simwenzi bali mwenda de otomati chumba jeno karonga nda de ujisoma simambi ya abone genda utubwatia enero Ndizi TV obwansu bw'Omugusii Claudi Nyakesi adena ali meyumuruberio simambi ya abone bishop bitu zana somo dimogo na kubona chi union cy'abalimu kirajingo bakonya bale kubarwanira alibadaki barwanirwe Kenya Primary School Sets Association unango kwana iga aba headmaster beki primary bonsi kirine gintu kenge gitondo kingwe ngene tikobo kirine gintu kirororo kiko konya ba education officer no officials ngire konya balimu bali bajandikete kirine tubete virusi wo bikubirwo useless because agende umeteka ngwana yawa no headmaster I'm a researcher in matters to do education kana ajita na yota ji principle na ba idi ba kontenga akika chote begende ya komoro kirwo ngiriko to konya ngiriko pro government au vision no ba ko benefit ngiriko ngiriko education ngiriko education kun pule egegiana atina kubetirende kolengana birine bindo bikwete bosa bine binte well ki union kala dongo barengo na tobate ki union para igete bagajagamba bamanyita abasari union baka tubwate babere segment basari union ya kure tawe si union ko ronera abakori emirimo bono ribe sabaye tugoro ngati ya Ismaili tutepangi yendo ngeri garia abari no kwana iga bari kijimese chiga abante na bishop na kwana mane na musara nali yedinga age sabu igogene ngiye kinege ngi musara ukurwa akaba ko muntu elibweyemo ekwa moiro mete
these stage deductions pay as you are kwenda igoro kile kwenda igoro aloro amendri kitagi sisato agia bari mbajande kitagaki and there's no country that can develop without teachers akero umwarimu muna jene NSSF kinyumba okay yuko ira ayi ni unyanganyi bwana tiga umwarimu akwenda tikiba kinsi ni umwarimu kireti yensagu 50000 tiga yuko ya magori abarimu mbari manyeteka na someti university Kisii 2014 first class honors in education mbona yamba antegerete abandi bari tayire GP1 first class education baya promotion ya mbanyoreti ngekogera serikali igaika ndo wa the system ngete bunekera na rengi umwarimu kana kwanya uri musana kana nyote masters kana nyote masters siko kinwe biro bishop turu corruption lakini mbaje baje system ngapaka bana friend in education officer ibintu kiti bitokonyora liyetu ale karanga ko kwanya nya masters kana wada my masters in education inkaye gukigireti sato gaika yorari pa yari gocha haraka imiagega kumbwata kanga na yite ngabo njina apere pako secretary wa Jesus commission giti ndikoirwa singinje ndari kurubeza abari mbachandikite tigomwari muri primary August kule kinse kinde Nigeria indi developed ko hami university you are paid according to your qualifications no banasari na uri musaro w'umuntu le university egende kero kebate abo abari mu bajale the masters bona degree mbaje ba umezara egende kebate abo na abari mu bane bajute na school ya secondary ya junior school batware degree ngoge support ro ngoge sirole iga awura mbwate birengere bibere asito ekira bono iga abari mu mbare baba aratona PhD lakini tamanye tiko kwana kende enogo yani tukuranga litandire my professor was in education kala go to encourage some people have gone through universities they have got the papers PhD masters PhD sato nye sana masters sana nye bachelors obori but they are social misfits they are social idiots or social misfits they are gone through universities but the universities or colleges have not gone through them. In other words, they cannot put into action what they've learned. Bari mu bange basomete ni kipitiri kipivo. Hai bari ne bala sense ya ikire. Tinari thingwe ni kale kitogende that route. Enjire batanga ba promo badi moja bari mu ba primary aya. Tiga bakole gradually. Toko iro omwarimu gwata masters iga Kisii University ko se bachelors ko se diploma atene ne ki professor. Akonyo ororo. Koro monene wikisemi kabo monene kire kintu musahara. That's why to bwate na neme kama school. Kwa ta diploma teacher, kwa mwobo ya teacher kwa secondary. Abantu bose masters, PhD. Mba ko muzika. Na ayegende school wasome koro monene, kwa bo monene no baramu ete bate bana. Yes sir. Lakini ko bwate bachelor's degree. Ingi bate kwirira Gusii University ba ire omuntu bwate masters. Ave vice chancellor. Gosabe dini. To education education gatiga na resa ligitiga secondary na primary. Okonyo mediocrity. No bakora yindere gijo emegome ko bo gisigi ko bo mbago muzika ndoro jaban mugoro amasoma agendere ndoro jaban mugoro sensemo ya north eastern kandi badeni bali kwira na alia I support them in security ne bintu binde ngakingwane yora kwa I support them 100%. Bareba enda osoma It is the cardinal duty of the government to provide security to its citizens. Ngaki corruption ina kibako ibero lakini security bangiri ko ira gari abari mbaria 100% baruo abantu bandi bati kuba bibi kongoru bagendera usane masiba bakwe kera abantu bano bakorete bagebi bishabona bate okure ningete kwajire ruti yo no arigeria oboiri ora bo abantu bali bari nambagani uso kuiva lakini they can't provide security ya abari mbaito ngona abo bono baraiba enda gosomia bana alire abantu baria bagende bari mbenseri bagendo na bari mbenseri mbali Nairobi mbali town jini bagana zobo kuba kuita abantu abari mbali bari woroma na moja mbagendo owasire ngane bishop government bontatu mwari muragendo akwa masasi yaku bakande bateri ya mbagendo na ina tebire turiko gosorera makwe serikali yebwate kibese embura kibese oro bago spend ga budget ikinde bakoiba ikiri basi nyinge barabe ka basikanye 24 hours ya majeshi ikinde ga itaba ate bagebi bari mu moyendo don't go there mbagendo bajikukwa wakane mbona tuitira abantu betu bona bakula na bange sana
teaching makuri. Teaching needs to take place under harmonious atmosphere. Tali yindi limu mwalimu arere amurangwa kunde bunduki na ndi sababu ngo ngitalite. Ya gaki. Bishop Baira banyano. Bishop Baira dijigo koro moroberio yo asimambi yabane berbitu byanta kuminyoka. Abana ngoso abara university mutinyo kyanda abane barbatanyo arete yabaite oche oro konyo montanyo arete e o se D+ o se D plane D minor abana anto ba moyo kyara we bulimbale aramira abana ba abayibulimbale nziko baye kubono iga emetenda abaye biboko and I was very rude nda muite biranye sana umwibuli ngo mutayise muite metemenge mwana yule muliri omwana nanyore i iyo tari ngomuliri ya asinara ko nyara drive bono yama kulingo mwana enugo ngoma so minya bakabe professor yenda Kisii University itoga bono iga omwana ubade D minus akaso University Kisii yenda Nairobi yenda Kenyatta akaso ankia so bishop yatabu ati minimum University tatenga bono lero kiansi ko na America Buhindi na Bongereza na I'm very happy about our universities. Igo mwana we itari muliri ali gose bintu bya mwana oyo makuri abana bandi mbale bakurujinga jinko ngumakuri kise ine cyanga abantu bakwitana buira ngina bande ngina single parent emecyando yerejinga makuri no kuragera tekoragera makuri from experience as a researcher abana mbale nimwe na bwata zose data anyorete amagisi 120 KCP ari komisie sukuru lakini akanyolea obushinja kaenda secondary akake P+ uri abarimu aba ba secondary aba na primary bakaita umwana nabako bumungaini lakini asinge njoborunga no neke be yange iyo isagoja no gisegi university jingi ya makori kenda aga Kisii University bono iga umwana ogwate D- ozo ogwate E agenda soe kintu gikuru kwa artisani practical akole genda aga bono igaye nyet abayiboli bali bata abana batamendingi bakora ama doctor umwalimu kurunasa ali paka university ndetera yenda ko ngini riwe ya makongo sebe osinkora tari ko nyara amakota busara lakini ende bakanga nangu kwana ga bakanga munamu advice unako be ko mwana unako consultation fee okay gotiri nyiri bajibeza nabira ali amabuta umwana bwe umwana be D- agenda ali ngumbu ngyo tatokora gikozi giroe mbura makuri onye mu majogi ngima ekyo ya mame goticha ruguru nale ujumu ndubusongo gaiga abantu barororo nga prambi nyimba manyeti ngono kubata echabu ngubunyira atata mbamanyeti bona no munyikita ali karako bara burambi ngingira beauty ngirega ebintu bira ebinge omwana obwate class 8 minyoka asende usenyoka Kisii University otabe ni university okosoa kose political Kisii National Polytechnic kana takade ra iwe ni university yale agendo kana takade Kisii National Polytechnic nero haya barende no ile kinga kicintambe I know professors baringe kinugo kitokita akagenda boli ene teacher somete mwana somete umwalimu burungu mwalimu genda ye kusho makanika ngendo gete kiriata gete omutuo ya practical ande baraba ya practical adisani arwo certificate arwo kusaga ndo nyankira afite course oigira diploma degree na ndo muntu yako bo mungaini ekerage eko tutete bishop winge ko era abana bagweta barabo na ronyaro munda bate braid lakini ose B+ lakini kero ka since my university osire ko so ko sigeta de amudinga no bosiga makori en Kenya so to say ya bible mbamanyete and binango kwana genje no mupisha utindi kwendelia I know what I'm talking and I talk through experience abana bane baitire university and bakata ko singia no atiri biyote be bana bawo bana bane basomete buya nabakungu babo we share a lot abana mbale ki principle nchire kira netiko patawente ko ki principle na bayibuli ababe aho kibarigereria agera matemu agokoru ave witnessed oyo ni principle mo keteje kuria matemu erikeji batiangina batagurite akabatagura ndi bono they are coming back umwana umenya konyora nanda etangi machogu mbate betenga
igogoje university turiko so iko a university is to train you how to think and think intensively and critically tarikiro muntu ngende university baka makomo bono waji kwawo ya university degree noroje bina biriko byane ne binge magori no manyite gidigiri gigorire kera university to ngiri gwaka na bari mu mizara ayuma ni bina daragere li mondo lyacho ali gwatenda kaza lino lete mna Onyancha lende lino lete kininde wata kibesa wana ndolera ugo omwa giri waru baina 100 mwari mutaka muhetika se isuma ni pinga in corruption kera bari mu ambari ko properly enumerated kidigiri nyekire kanye gire feki but I thank the employers rero yoko yewigazi mbere ko bazagarao oderibe umanye gweta abana abange ebakorwa matemu baba assistant bayitanyora okwende university very close alingi na maesani ate mechanical engineering korwa chekwati and the thing adadi tulienda tukapewa ile vitu samani kidogo bibitini omwana mwedo mwaka andi bakagwa bona wakati Gusii yeto kunyara kwa discontinued umwana oyo ekwa mubetereti akanyora yesabu agaeta kumbe mututo yo sabu igaba iboli mbara ababe na barimu ababe bono kitakiri okorwa sense ya Kenya irikumukie birenge bisemi bibwenere ekardoko munango kwana iga umu president Ruto onyontegerete ani ngweze na ntegerete na machogu tiwira abantu na babo Onyancha bali bakomotebyo bumaene bakomotenga ekingi ngetiriandore ayo muruoti gore getirianda abandi bakometenga ole buyo smart kumbe are getirianda bamungaina harimo baderison gyara asiko mateyo mayano mubutire kwali pono tigari seni to reason Ruto na atachivwe CPCA ngaki yae omorayo education is a continuous tari yero gutonyeko bindita ko akore myaka na 12 ibikoenda ngora to agaje iskuru cheito to ki equip bono gyo mndo gakyo ko tati computer maomo ime ma chetayo yizukuru magori stimateyo infrastructure zero baki magori no nyare batige our politicizing education matters batige experts ago fauru na ruororo uliogo chagenderere kia education is for the community, is for the society. Uya sana, jinsi jujarina then nafurahia sana na mafunzo hayo mazuri juu ya education. Sana nimejua siri ya masomo. Thank you so much, Imbeti, au tena mfurahia sana. Bia sana sa urma tumirije SMS. Isho bakoro basembu abo mwere tokoro murobiri. Egen tunare gotebia abaiboli ba asaba Gusii. Mwana tari ole muliri na ngana kwiroli umwane ngagweto mwiroli. Tafadhali kikosi kile Kisii National Polytechnic na any other polytechnic and divet colleges omwana na abali mama ekosi ya pakanye nyoro to beteli omwana ekosi ya enero no genda Kisii University gabono iga adisa ni courses injiro any university in the country genda na Kenyatta why should you take omwana Kenyatta na Kisii University erega genda aga okwane na banene bisemi omwana omoreta anyonyo edi maenasi Jose kera tiveti nande mirimo ya tiveti kare mia umwana ajore kozi yaye onye no cross yetukia onye ne stima onye no makanika mundu tali ole muliri kero mundu nabwate igenda konyara anda abantu ababaliri practicals barabaya sana abantu abaliri town yenana Kenya ngima no bale entrepreneur bali geta abantu igo toramo mwono ngane muntu muliri ngombe twezi ntokonyora ntobe kwani yo amaki no tabantu bali ba bo shobere university na ande tokonyora number 1 igo tweni kalekia abana baito toba omoyo Kenya bone tulenze ngiya isipokuwa bakwaragishe bintu na ande babeka abantu batamanyitie kage magori umbeke education bono iga I know muno mugako ngeli areko abekwa elite Mata sobe ubwate knowledge yake iga ati zina bagokonya nabo gwadi bayisyo monene bwenze wanombe kende ne na majezi nginda abatebi tingotama ya mono Nyasaye akonya abantu baito na ende ngotebiga abarayi baito Gusii ntoko randiri ko barama
lakini gatoko enda matanga kwanyora bono bagocha kuramana washing it ali in the public bono ngi bakorogia sabana bake tiga bagenda nyuma yekibanda baramaniro bonekera bakoramana nginje ngabuneria terikoleta maskani amaya arati nya sawo mojorete onyonga nya sawo mojorete basikane bakore gasi isko kadi nejejiche abayemusiye mwenzi no nyanduto abantu mbaroje binda gukora mu president Ruto nakagati oye mbaroje rigati oye mbaroje nabanya baraba bajore lakini abantu baito emogo kwa ninu mwanje temogo kwa mwago siringi 50 abarayi buno Onyancha abarayi abaronge bangete koko mwabatika Tebo shobotogora waserero tariko nganjira sabirinde gaki engo sapatore da ago tento kora ago sabe nyasaye yale ro toleta sawa bisho bisaba tigato saba wono tato monene nyasaye na kuri ringambu ya mono ase chinga kiegi kia bene kwa nyarire kondeta ase TV yeito ya Ndizi mbuya mona sabarari bonsi na mono makuri oyo ndangereti at short notes tata barae nande bayisemi kyao ndinde banyale otumia TV ye asoko ba inora abantu baito nako bakisemi na mono tata Lorenze yeito ya Kenya ekonago kuya gochia tero yese kogenda gochia tata barayi baro to wanzero mone bwenze His Excellency Dr. William Arabu Ruto no mokonyi oye no mwakaraira na abandi bonzi naye kwa bachorete tigabatumie kisemi kwa bayete no bungaini barae ense ya Kenya na bantu baubia bayise kogenda maminja tata ntumanye tenga no wada chingurura abaki kiranye kenene lakini twere gusaba omorembe numusuko yorororo tobo toeru utukaya chingoro cheito rinde twagachi ense yeito einaro watolete tense yetokore na mono tata abarwire bonse barasinya gitari na babikira asama bokao rora abayibuli bachande gitokorigia kibesa baira abana babe sukuru tata kanya chingoro kya barayi baito babe abantu bagukwana yaro burunge erinde abayibuli bete babanyore chingaki chintoereru erinde banyara gokorera omonene na mangi nari ntasaba no manyita yale chingoro cheito aina sabira makene egeni renga aikira gwasore singinjo nasabire gwetera Yesu Kristo yoromo bolito amen amina mimana sana bishop mimana makori mimana kabisa mimana mwanjuma Ndizi TV nejiga kitinde twanyare to kwana mangana gisemi katwangina bishop atwere kabisa no mwalimu arenge akibado medwadana once a teacher always a teacher tigatokora bwa senjera ya bene ayenere enjera yamo yoko konyora ase gukwana amange tumina nitukoria angyo nakatoje gukwana mangana yerichiko asomoro wilwensa chosho utanera na kibra muri gine chibi chago cheira senjera ya bene na botambe iriane Brighton Makoli.